Koncem 19. vijeka u Kumrovcu, malom selu u Hrvatskom Zagorju, porodica Broz dobila je svoje 7. dijete. Tog 7. maja 1892. rođen je Josip, od oca Franje i majke Marije. Najranije djetinjstvo, mali Joža, kako su ga zvali, proveo je u Sloveniji u selu Podsreda kod majčinog oca Martina Javoršeka. Tu je tako reći zaboravio hrvatski jezik, što se pokazalo tek kada se sa 9 godina vratio u Kumrovec i upisao u školu u kojoj je ponavljao 1. razred. Prisjećajući se djetinjstva, Tito je govorio: teško se onda učilo, bio si radna snaga, nikada nisi imao vremena za učenje, čuvaš stoku, kopaš. Djetinjstva stvarno nisam imao. Bilo je to jedno teško razdoblje gdje su živjele mnogobrojne obitelji pod jednim krovom. Zapravo govorimo još uvijek o zadružnom načinu života, tako da apsolutno takav zadružni način života uključuje ne samo 2 obitelji, nego i nekoliko generacija pod jednim te istim krovom. Naime, zna se da je u desnom krilu rodne kuće Josipa Broza, koja je sagrađena 1860. godine, živio Josip Broz sa roditeljima, dok je u lijevom krilu su živjeli njihovi rođaci. Kako su prilike u Zagorju bile odveće loše i teško se živjelo, Josip Broz veoma mlad odlazi od kuće u potrazi za poslom i učenjem zanata. Zanimljivo je da je u najranijoj mladosti imao želju da postane šnajder, a kasnije i kelner. Takva htjenja bila su inicirana njegovom željom da posjeduje lijepa crna odijela koje su u to doba nosili kelneri. U Sisku se zaposlio u gostionici u namjeri da izuči ugostiteljski zanat, ali je umjesto kelnerisanja obavljao sve ostale teže poslove. To ga je nagnalo da 1907. upiše šegrtsku školu i peče zanat kod majstora Karasa, u kojoj će ovladati metalskim zanimanjem. Mnogi i kažu da je zapravo možda rad u kovačnici jedne grane obitelji Broz, gdje je zapravo se i prvi puta susreo sa kovačkim obrtom, da je vjerojatno na neki način i utjecao na njega da je i kod majstora Karasa u Sisku i završio bravarski zanat. Ima to jedna tipična greška. Ljudi kad kažu da je bio bravar, on nije bio bravar, on je bio obučeni mehaničar i mašinista i bravar, ali u to vrijeme to je kao danas inženjer. Znači, on je za standarde tog vremena bio zapravo ono što bi danas bio nekakav mašinski inženjer. Znači, vrlo je bilo malo ljudi koji su imali te tehničke kvalifikacije i to se vidi po tome što je relativno lako nalazio posao. Znači, on je svuda da je išao i nalazio posao. Bilo je to vrijeme socijalnih nemira, borbe za prava radnika, krize, ratova na Balkanu. Za razliku od mnogih njemu, porijeklom i naukom sličnih, Josip Broz se u želji za boljom zaradom i poslom uputio u zapadnoevropske industrijske centre, gdje je sticao znanja i obogatio iskustva. Sudeći po biografskim zapisima i svjedočenjima, on je potragu za poslom uz povremena zaposlenja u Zagrebu, Sloveniji, Češkoj i Njemačkoj okončao kao metalski radnik u Beču. Zanimljivo je da je u prijestolnici Austro-Ugarske monarhije plaćao časove klavira i mačevanja, što će mu nakon mobilizacije u jesen 1913. dobro doći. Kao najbolji mačevalac u svom puku tokom natjecanja u Budimpešti 1914. osvaja srebrnu medalju i postaje podoficir. Kako je rekao A.G.P. Taylor, Tito je posljednji Habsburg. Znači, on je čovjek koji je rastao u periodu koji se zove Belle Époque. I on je socijalizovan u jednoj državi koja je poštovala manire, otmenost, kao što je Austro-Ugarska, tako da većina ljudi iz tog vremena, kad se kaže bečka škola, znači mnogi drugi su imali tu fascinaciju elegancijom, luksuzom, dobrim manirima, a pogotovo jedan mlad čovek koji želi da uspe u društvu. Sarajevski atentat bio je uvod u Prvi svjetski rat. Među 350.000 pojedinaca iz tadašnjih jugoslovenskih naroda bio je 22-godišnji Josip Broz.
Prve mjesece rata proveo je na teritoriji Srbije, da bi ubrzo bio prekomandovan na ruski front. Nije se mnogo insistiralo na tom njegovoj borbi 1914. u Srbiji, da je izgleda dobio medalju. Posle, on je brzo zarobljen, od svega nekoliko mjeseci boravio u ratu u Rusiji. Znači već oni su početkom 15. tamo stigle njegove jedinice, već u proleće je bio zarobljen, tako da on zapravo nije ratovao više od nekoliko mjeseci. Za zasluge u ratu bio je odlikovan 3 puta. Međutim, na ruskom frontu u sukobu sa Čerkezima 1915. biva teško ranjen, a potom i zarobljen. Tu uči i ruski jezik, zahvaljujući zanatu rješava probleme mještana, a potom biva i svojevrstan upravnik u logoru u kome je bio zatočen. 1917. bježi u Petrograd i svjedok je poznatih julskih demonstracija. Tada se učlanjuje i u komunističku partiju. On je veći deo rata proveo bežeći od rata. Znači, on kad se oženio Pelagijom, on se sklonio u to kirgijsko selo. Znači, tu je besneo građanski rat oko Omska, ali on je veći deo tog građanskog rata proveo kroteći konje, radeći u mlinu. Tu je upoznao tu svoju neobično mladu ženu koja je imala 14 godina kada su se venčali. U avgustu 1920. se vraća u zemlju koja je sada kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Tadašnja komunistička partija Jugoslavije je među najjačim u Evropi, što prouzrokuje njenu zabranu. Članovi partije, a među njima i Broz, djeluju u ilegali širom kraljevine. Tu ima nekoliko perioda. U prvom periodu do 27. godine on je putujući stručnjak, da kažemo. On radi na raznoraznim mestima. Kraljevica, Veliko Trojstvo, Smederevska Palanka, Beograd. Onda od 27. postaje profesionalni funkcioner. 28. godine preuzima rukovodstvo nad Zagrebačkom partijom i naglo se uspinje. Njegov uspinje munjevit, pri čemu mu vetar u leđa daje robija. Josip Broz, 1928. kada je obnašao dužnost sekretara mjesnog komiteta partije u Zagrebu, zbog posjedovanja oružja biva uhapšen u takozvanom bombaškom procesu. Držao se strašno dramatično. Niko do tada nije napravio od suđenja spektakl. On je prvi komunista koji je tako svesno medijski vodio svoje suđenje i stekao je veliki ugled u redovima partije Kominterne. Radnik, Hrvat, hrabar na sudu. Onda je recimo odbio da piše molbu za pomilovanje, jer bi time morao da prizna krivicu i odležao tih 5 godina. S obzirom na izvjesno šikaniranje iz početka, naročito dok nisam bio suđen i onda lijepo u glavi, da su to moje godine kojih ja nikad zaboraviti neću, jer sam imao mogućnosti da učim. Mi smo bili stalno zatvoreni u sobi, imali su svega 1 sat vani šetnje dnevno, a sve drugo smo unutra, tako smo po 14-15 sati radili. Bio je Moša sa mnom, on je prevodio, tako da je bilo tu veoma temeljito učenje. Iz zvaničnih biografskih dokumenata zna se da je Tito poslije robije 1934. u Beču postao član Centralnog komiteta i Politbiroa Jugoslovenske partije, potom duže vrijeme u Moskvi gdje radi u Kominterni, kao i u Parizu tokom organiziranja prebacivanja dobrovoljaca iz Jugoslavije u Španiju. To je period njegovog ilegalnog djelovanja kada stalno mijenja identitete, prerušava se i prelazi brojne granice. Interesantno koliko on imao sreće u tome, jer 29. godine počinje diktatura i počinje teror vlasti nad komunistima, a njega je robija zapravo spasila, jer on za to vreme 7 sekretara Skoja svi ginu u sukobima sa policijom u to vreme, a on sedi na robiji, čita knjige, usavršava se, uči jezike i 34. odmah po izlasku sa robije postaje profesionalni funkcioner Kominterne u raznim telima Kominterne i tu počinje taj jedan njegov najtajanstveniji deo života od recimo 34. do 40. godine gde ima velike rupe, gde se ne zna tačno da je se kretao, šta je radio, ali u svakom slučaju uspinjao se
do položaja generalnog sekretara i tada on izlazi kao neprikosnoveni vođa partije. Aprila 1941. bez prethodne objave rata počinje bombardiranje Beograda. Bilans je 10.000 mrtvih i ranjenih. Tadašnja vlada predvođena kraljem Petrom napušta zemlju koju rasparčavaju Mađari, Bugari, Italijani i Nijemci. Formirana je i nezavisna država Hrvatska. Kucnuo je sudbonosni trenutak. Naprijed u posljednji i odlučni boj protiv fašizma. Glas i proglas upućen narodima Jugoslavije od Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije na čelu s Titom. 20.000 komunista se suprotstavlja daleko jačem protivniku, kojim se priključuju i domaći izdajnici, četnici, ustaše i drugi. Partizani zauzimaju okupirane gradove i u oslobođenom Užicu osnivaju septembra 1941. Užičku republiku. Za Titovu glavu fašisti raspisuju nagradu od 100.000 njemačkih maraka u zlatu. Tu na Dedinju 4. jula doneta odluka u stanku, pa je sprovedeno u ostalim republikama naknadno jula mjeseca 7. u Srbiji. Oslobođeno je teritorija i on je onda poslije septembra 16. krenio u Užice i tamo je stvorena Užička republika i bili su sve tamo do novembra kraj, međutim uslijedila je neprijateljska operacija pa se morao povući i napustiti Užice. Naši partizanski odredi imali su od samog početka na svojim zastojima ispisanu parolu bratstvo i jedinstvo. I pod tom parolom borili su se i pobjedili. Tito kad je prešao iz Srbije u Bosnu Rudo 1941. godine, on je proklamovao jednu novu strategiju ratovanja partizanstva. Dakle, formirao je prvu proletetsku brigadu i to je bio, po mom sudu, jedan od njegovih boljih poteza kad je u pitanju rat. Dakle, to je bilo jako značajno, ali šta je značilo to? Značilo to je stalni pokret jedinica, glavnine te, s obzirom na konfiguraciju terena, moglo se i očekivati da će se rat voditi, takav rat jedino se može voditi u Bosni i Hercegovini. Najžešće bitke su vođene u Bosni i 4. neprijateljska ofenziva ili takozvana njemačka ofenziva Weiss. To je glavna bitka se odigrala na Neretvi i tu su uglavnom napadali i Nemci, ali i u saradnji sa četnicima. I četnici su tu uglavnom pretrpeli poraz, a snage Narodnooslobodilačke vojske su se prebacile uglavnom preko porušenog mosta na Neretvi. To je bila varka da se ruši most, da bi Nemci odustali da zapreče taj deo. Međutim, tokom noći i danas je napravljen kraj tog istog mosta viseći most i tu je prošao i Tito i dalje su nastavili prema jezeru Borodskom i dalje sve do Žabljaka. Je to bila njegova ideja? To je bila njegova ideja. To je bila njegova ideja jer Njemci su mislili da, pošto se grupacija kretala prema Neretvi, da je Neretva njemački, kako da kažem, front, rijeka. Ne može je preći. Mostovi su potpuno kontrolirani sa velikim brojem jedinica. I ni na um im nije palo nešto što je palo na pamet Titu. Oni su mislili da će se čitava grupacija vraćati prema Gornjem Vakufu i prema onom prostoru Srednje Bosne
I Tito je došao na tu, to je bila stvarno genijalna ideja. Nikada poslije Drugog svjetskog rata Tito do tada nije bio na tom mjestu velike epopeje. Moram da kažem da je Tito ta 2 dana bio zatvoren za razgovore. Mi smo se sad pitali šta je. Da nije zdravlje, tim ljekara je bio tu, da nije neki poseban razlog te zatvorenosti i odbojnosti za neke velike i široke razgovore. Da bi kasnije saznali, on je ta 2 dana bukvalno živio sa svim onim što se događalo 35 godina prije toga i što obilježava. Bio je opsjednut posebno pitanjem da li se tada, prije tih 35 godina, moglo učiniti nešto više da bude manje žrtava. Na Sutjesci jer veliki broj je ranjenika bio pa se moralo stopirati povlačenje. Inače, da nije bilo ranjenika, lako bi se bili probili jer ipak su bile to jake snage partizanske. Međutim, Tito je naredio usporeno dejstvo da bi se izvukli ranjenici. Jedan mali broj ranjenika je ostao oko 300-400, naredio je da se po Pivskoj planini razmrste po raznim špiljama i da ostane sanitet i tako da zavaraju to je. A jedan broj u Sutjesci, četnici, 54 su partizana poklali i pobili i onda su popalili ostale tamo kuće i kolibe koje su mogli da pronađu. Neprijatelj je stvorio pakleni plan. Danas svojim opkoljavanjem pokušao uništiti među ovim planinama Crne Gore i Zelene Gore. Mi smo razbili sve obruče neprijatelja. To nas je koštalo mnogo života naših boraca. Naše jedinice su izašle iz obručja desetkovane, ali sa visokim moralom, na velikoj visini, kada smo izašli iz toga opkoljavanja. Sjećam se jednog razgovora gdje je bio i Džemal Bijedić i to. Oni su razgovarali kao 2 jarana. Takav je to bio odnos. I bila je upravo tema o Bosni. Tito je bio apsolutno podržavao je tu politiku bosanskih političara koji su mu iznosili probleme sa nekim drugim. Poslije tog zbora je on bio veoma raspoložen. Sutradan smo išli na mjesto njegovog ranjavanja, sa nevjerovatnim pamćenjem se sjećao svih detalja. Tu je bila, pozvali smo grupu, naravno, ljudi, učesnika te bitke. Ja po tome pamtim tu Sutjesku. I krenuli smo kolima, naravno, I jedan detalj. Vozili smo se kolima Tjentištem. Tito je išao da vidi onu Hegedušićevu slikarsku viziju, odnosno prezentaciju te strašne bitke na Sutjesci. I tu se Tito nije dugo zadržavao i nije dugo raspitivao. Vozimo se kolima i njemu admiral Vilović kaže: druže maršale, iz nekih
republika ima prigovora da ste često i duže u Bosni i Hercegovini nego u tim republikama, Tito ga onako jutito, bukvalno otrese i kaže: nisam ja nikome kriv što nije imao Sutinsku i Neretvu. Na njegovu inicijativu u Bihaću se 27. novembra 1942. sastaju predstavnici NOB-a iz svih krajeva Jugoslavije i formiraju AVNOJ, Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije. Kad je trebalo biti održano zasjedanje AVNOJ-a, Tito je tražio nekog uticajnog čovjeka iz reda muslimanskog naroda. Sa ovog kraja odlučio se za Nuriju Pozderca. Tada Nurija Pozderac nikada nije bio član Saveza komunista. Nurija Pozderac je tada, u to vrijeme, bio član Jugoslovenske muslimanske organizacije Mehmeda Spahe. I Tito je tad prvi put u Cazinu 1942. godine sastao se sa Nurijom Pozdercom i rekao sljedeće: Nurija, je li vama muslimanima, ako partizani pobjede, nešto treba u toj Jugoslaviji? Naravno, ako vam treba, onda ćeš biti vijećnik AVNOJ. Nurija Pozderac je kao ugledan član Jugoslovenske muslimanske organizacije bio potpredsjednik AVNOJ. I kasnije vijećnik iz AVNOJ-a i drugog zasjedanja AVNOJ. Poginuo na Sutjesci 1943. godine. Godinu dana poslije, 29. i 30. novembra 1943. u Jajcu se sastaje AVNOJ na svoje drugo zasjedanje i donosi povijesne odluke o budućem uređenju Jugoslavije kao federativne države ravnopravnih naroda i narodnosti Jugoslavije. Tito je sa svojim jedinicama i svim onim organima koji su već bili formirani, pa i onim organima vlasti došao u Jajce i ponovo je rekao da će se ovdje održati drugo sjedanje AVNOJ-a koje je zbilja bilo sudbonosno. Ono je pripremano u jednoj velikoj tajnosti, iako su razmjenjivane informacije sa ljudima na terenu, jer trebalo je u Jajce dovesti delegacije svih zemalja, kako su pokrajina bivši, pa potom republika, da bi oni učestvovali na drugom sjedanju AVNOJ-a. Sa desne strane vodopada je bila jedna velika špilja, jedna velika dvorana u kojoj je moglo stati 100-tinjak i više ljudi i još su je Austrijanci podzidali jednim velikim kamenim stubom i u toj špilji je 1943. godine Tito imao svoj radni stol, a neposredno u blizini te špilje u Gradskom parku je bila zgrada u kojoj je boravio Tito sa određenim članom vrhovnog štaba. U ovoj sali 29. na 30. novembar održano je drugo sjedanje AVNOJ-a uz prisustvo 142 delegata. Nisu pristigli svi iz svih država, odnosno republika, pokrajina. Tako Makedonci iz opravdanih razloga nisu mogli doći u Jajce, s obzirom na daljinu. Jedan dio srpske delegacije stigao, drugi nije. Hrvatska i slovenačka delegacija se probijele jako dugo, a naša bosanska delegacija je samo prešla iz Mrkonjića u Jajce, s obzirom da je u Mrkonjiću 25. na 26. održano prvo zasjedanje za AVNOJ-a i tad su izabrani delegati Bosne i Hercegovine za ovo drugo zasjedanje AVNOJ-a. Drugo zasjedanje AVNOJ-a bilo od ogromnog značaja za Novu Jugoslaviju, da su odluke koje su tamo donešene puno važne, bile puno važne za dalji proces razvitka naše zemlje i da su to bile odlučujuće i, kako da kažem, odluke za dalji razvitak naše zemlje. Tito dobiva naslov maršala. Neko vrijeme rukovodi oslobodilačkom borbom iz Drvara, odakle poslije neuspjelog njemačkog desanta 25. maja 1944. godine odlazi na Vis, gdje razvija široku djelatnost za međunarodno priznanje nove Jugoslavije. To je bila pripremljena operacija Rezerv konjički skok. Ta operacija iznenada, Nemci su pripremali, svakako su želi da živo uhvate Josipa Broza, ali im to nije uspjelo jer su se snage
koje su obezbeđivale, jer kraj Tita je uvijek bio prateći bataljon vrhovnog štaba, uvijek je bila neka četa ili bataljon neke proleterske, tako da se uspeo izvući i sem uniforme nisu uspjeli ništa. Izvuku se i dalje maršan do Kuparskog polja, sa Kuparskog polja otišao je u Bar i onda iz Barija vratio se na Vis. U avgustu 1944. susreće se u Napulju s predsjednikom britanske vlade Winstonom Churchillom. Istodobno dok se bori za međunarodno priznanje novoga stanja na tlu Jugoslavije, rukovodi kao vrhovni komandant operacijama oslobođenja zemlje koji usklađuje s operacijama savezničkih vojski. Predvečer 23. oktobra 1944. stiže u oslobođeni Beograd. Potvrđujući već izborene tekovine, Tito 7. marta 1945. godine formira vladu Demokratske federativne Jugoslavije. Bosna iz ovoga rata izašla, drugog svjetskog rata, izašla devastirana i najviše oštećena pokrajina predratnih Kraljevine Jugoslavije i zbog toga je trebalo to zbilja tu republiku posebnu pažnju posvetiti i ponovo je obnavljati. Tu se krenulo na hidrocentrale posle drugog svjetskog rata i tešku industriju kao zbog one parole industrializacija plus elektrifikacija jednako je socijalizam. Omladinske radne akcije su nastale još u toku NOB-a, a naročito su bile popularne nakon završetka Drugog svjetskog rata i imale su za cilj da obnove i izgrade privredu, infrastrukturu, naučne, sportske, kulturne i zabavne objekte u Jugoslaviji. U prvim poslijeratnim saveznim radnim akcijama milioni omladinaca gradili su autoputeve, pruge, fabrike, čak i čitave gradove. Najveće savezne radne akcije dešavale su se u periodu od 1946. do 1952. godine. Kao dan omladinskih radnih akcija u Socijalističkoj federativnoj Republici Jugoslaviji se obilježavao 1. april, dan kada su 1946. godine počele pripreme za organizovanje izgradnje pruge Brčko-Banovići. Mi moramo izvršiti svoj petogodišnji plan, jer je to pitanje opstanka i daljnjeg razvitka naše zemlje. Mi nećemo da budemo zaostala zemlja, jer zaostale uvijek tuku i svaki đavo hoće da je porobi. Od koga? Radina! Od koga? Radinu! Od koga? Ako govorimo o prvim radnim akcijama, moramo da krenemo od sanice. Od prvih skupljanja žita u Bosanskoj krajini, pa sve do tamo negde 1945. godine, kada ratom porušena zemlja treba da se diže, obnavlja i gradi. Omladinci i frontovci su na ulicama Beograda sve ono što je uništeno i porušeno 6. aprila za nepunih 6 mjeseci skinuli. Na Crnom vrhu iznad Bora su sekli drva da bi se bolnice za ranjenike, da bi narod mogao da se greje u gradovima koji su bili porušeni. Te već 1946. pa na 1947. godinu idu prve radne akcije pruga Brčko-Banovići, Šamac-Sarajevo i onda da ne govorimo o Vinodolskom, izgradnji pruga malih razmera, Doboj-Banja Luka, Beograd-Bar, također je omladina to radila već kasnije, ali to je bio elan. Prve Titove državne posjete po okončanju Drugog svjetskog rata vodile su u bratske socijalističke, odnosno istočnoevropske zemlje i SSR. U Sovjetskom savezu boravio je 1944. i 1945. u Poljskoj, tada Čekoslovačkoj 1946. da bi naredne 1947. obišao Bugarsku, Mađarsku i Rumuniju. Narodima Bugarske i Mađarske koji su sudjelovali u okupaciji Jugoslavije zapisano je obraćao se prijateljski, propagirao zaborav loših odnosa i afirmaciju što bolje međususjedske egzistencije i međudržavne saradnje na svim poljima. Inicijative koje dolaze iz Jugoslavije o jačanju Saveza balkanskih država nailaze na sve češće i oštri osude čelnika Sovjetskog saveza, odnosno Josipa Visarionovića Staljina.
sukob je kulminirao na drugom zasjedanju Informbiroa 28. juna 1948. godine u Bukureštu. U najkraćem, Tito i Komunistička partija Jugoslavije proglašeni su da vode antisovjetsku politiku i imperijalističku politiku, te da jačaju i veličaju kapitalističke vrijednosti. Socijalističke zemlje ne mogu da jačaju svoje pozicije u svijetu, da jačaju stvar mira i socijalizma ako njihovi međusobni odnosi nisu postavljeni na principima ravnopravnosti, nezavisnosti, međusobnog uvažavanja i nemiješanja unutrašnje stvari. Što je Jugoslavija ne samo da nije kritična prema staljinizmu, ona je najbolševički mogući režim. Znači, oni su daleko dalje otišli u bolševizaciji društva od bilo kog drugog društva Istočne Evrope. I sukob sa Staljinom nije proizvod drugačijeg koncepta socijalizma, već Titovih ambicija, jer je Tito, kako je govorila pesmica, zaslužio Balkan cio i Evrope jedan dio, tako su pevali. Jer je on smatrao da u najmanju ruku Bugarska i Albanija treba budu deo Jugoslavije, a možda i Trst, a možda i delovi Grčke. I ta politička ambicija uplašila Staljina i zapravo je Staljinov napad na Tita odgovor na preteranu spoljno-političku ambiciju Titovu. I onda kad je već ostao sam, onda su oni kao uspeli u hodu da stvore novi sistem. To je veličina Tita i njegovih saradnika, što su uspevali da se prilagode situaciji. Onda su oni shvatili da treba da stvore novu vrstu socijalizma. I od 50. godine otprilike oni stvaraju novu vrstu socijalizma sa mnogo više sloboda, pogotovo u kulturi, sa izvesnim slobodom u ekonomiji i sa ono što je najznačajnije, slobodom koja je najznačajnije za obične ljude, sa slobodom putovanja. Znači, od 60. godina Jugosloveni su jedini ljudi u socijalističkom svetu koji putuju manje više gde hoće. Mi smo more krvi proljeli za bratstvo i jedinstvo naših naroda. I nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra, da se ruši to bratstvo i jedinstvo. Kako je u Jugoslaviji Rusija ili SSSR smatrana kolijevkom socijalizma, nepobjedivom komunističkom zemljom i bila uzor mnogim komunistima, nisu bili rijetki poklonici vrijednosti sovjetskog ideološkog miljeja. S druge strane, Jugoslavija, koja se našla u do tada najtežoj situaciji, morala je, pošto se odlučno usprotivila Sovjetima, suzbiti sve takve pojave. Tada je utemeljeni kazamat na pustom i udaljenom Jadranskom otoku, gdje će završavati takozvani informbiroovci i gdje će se vršiti njihova rehabilitacija i kroz rad, zatočeništvo i mučenje oslobađati ih naklonosti i ubjeđenja da je Staljin uzor. Goli otok jedna je od najvećih grijeha na socijalističkoj prošlosti Jugoslavije i potez koji osuđuju mnogi tadašnji funkcioneri i koji ga se stide, ali je on, kako kažu, u to vrijeme bio gotovo neizbježan. Imam taj štambilj Golog otoka, ali sam ga imao u ime države, ne u ime moje. Nije Goli otok moj izum. Najveći doprinos koji je moguće bilo sa strane iz Rusije, van Staljinove kontrole, to je dala Jugoslavija, dao Tito. I malo poslije toga, iza toga, oni su nas optužili zbog nekih njihovih shvatanja kako treba da izgleda Istočna Evropa, kako treba da izgleda novi komunistički svijet, da to bude neke gubernije ruske, i to nije htio da prihvati. I oni su njega optužili u rezoluciji Informbiroa da on sluga imperijalizma, poslije svega što je urađeno. On je sluga imperijalizma, on je protivnik Sovjetskog saveza, on je nešto učinio za tu slobodu i tako dalje. E sad, u međuvremenu se stvara jedan vrlo ozbiljan i opasan pokret koji se zovu informbirovci. Prvo su bili vojnici, oficiri, ne vojnici, znači od generala pa do kaplara. Vojni starješine. Vojni starješine. Pa onda ministri i pola vlada pojedinih zemalja. Pa čak neki ljudi, da ja ne pominjem, časni, veliki, pošteni. I oni su bili dovedeni u pitanje. Znači, pokolebana je struktura politička jugoslavenskog nasljeđa poslije rata. Pokolebana je. Gde? Ima ljudi koji misle za Staljina ili za Tita. To je bilo na opasno vrijeme. Bilo je i lažnih podataka, i intriga,
pa se na bazi intriga rešavalo pitanje da li je neko informiran ili ne. Tek 1953. poslije Staljinove smrti normalizirat će se odnosi sa Sovjetskim savezom i Tito će uspostaviti odličnu saradnju sa novim predsjednikom Nikitom Hruščovom. U Narodnoj skupštini Federativne narodne republike Jugoslavije 27. juna 1950. podnio je obrazloženje osnovnog zakona o upravljanju radnim kolektivima od strane radnika, istaknuvši staro socijalističko pravilo tvornice radnicima. Prvi put je za predsjednika Republike izabran 14. januara 1953. U nas vlada o svim oblastima društvenog djelovanja i stvaralaštva slobodna atmosfera. To međutim iskorištavaju i snage koje su protiv socijalizma uopšte i one koje su protiv samoupravljanja. Dok se jedni zalažu za povratak na stari višepartijski sistem, drugi bi htjeli administrativni socijalizam. Niko ne zna da li je Titova Jugoslavija ekonomski bila profitabilna, zato što oko toga danas se vode velike rasprave. Sigurno je standard stanovništva bio vrlo visok u odnosu na istočnu Evropu. Međutim, infrastrukturno je tu bilo velikih problema. Mi ne znamo tačno šta je uticalo. Novac je ulazio u tu zemlju sa više strana. U prvo vreme je bila američka pomoć, posle su bili povoljni krediti i naravno novac gastarbajtera koji je bio ogroman. Godine su prošle pune muka, ginulo se za slobodu njemo, ili s pjesmom umjesto javka. Druže Tito, niti se kunemo, druže Tito, niti se kunemo, druže Tito, niti se kunemo, druže Tito. Štafeta mladosti uvedena je 1945. godine, a na Titovu inicijativu 1957. događaj je proglašen Danom mladosti. Do Titove smrti 1980. štafeta mu se osobno dodjeljivala na stadionu JNA u Beogradu. Poslije njegove smrti štafeta se predavala predsjedniku Socijalističkog saveza omladine Jugoslavije. Voljeni druže Tito, mi govorimo jezikom i srcem tvojim. Ovu zemlju i ovaj narod ništa ne može slomiti. Ni danas, ni sutra, nikada. Živeo nam, dragi druže Tito. Živeo i živeli uvek zajedno još puno proleća našeg rada i života. I svi kao jedno čestitamo ti tvoj 87. rođendan. Postoji ta neka, uslovno rečeno, podela na savezne, one koje su od 57. do 87. stizale i bile na kraju Titu predavane na sletu na stadionu JNA. Postoje takozvane lokalne koje su slale škole, različite društveno-političke organizacije, kako se to tada zvalo, organizacije pionira, fabrike i tako dalje. Sama činjenica da koliko je Tito volio mlade i koliko su mladi voljeli njega, govori o tome da su mladi u to vrijeme bili neki faktor, da su se pitali, da se vodilo računa o njihovom školovanju, o njihovom osiguranju, o njihovom zapošljavanju. Mladi ljudi su to jako cijenili, a štafeta i Dan mladosti je u stvari bio povod kada se na stotine i hiljade manifestacija širom tadašnje nam domovine održavalo, kada su se takmičili najbolji mladi sportaši, najbolji mladi matematičari, fizičari, istoričari u raznim tim aktivnostima i kada su jednostavno ti najbolji među najboljima dobivali to priznanje da ponesu u svom gradu, u svojoj općini štafetu mladosti ili na neki drugi način budu u svojoj sredini posebno proglašeni za najbolje, je bilo da je to u pitanju škola, bilo da je u pitanju radna organizacija, mjesna zajednica, grad. Najznačajniji preokret se dogodio u vanjskoj politici. Potaknut putovanjima i vezama s vođama novooslobođenih zemalja poput Indije i Egipta,
Tito postaje jednim od osnivača i najutjecajnijim državnikom pokreta nesvrstanosti, skupom izvan blokovskih zemalja koji su politikom aktivne miroljubive koegzistencije djelovali bar djelomice kao čimbenik smanjenja napetosti između zemalja NATO-a i Varšavskog ugovora. Ideju međunarodne politike nazvane aktivna miroljubiva koegzistencija razvijao je od 1954. Delegati 111 zemalja članica Ujedinjenih nacija sede na svojim mjestima i očekuju ulazak predsjednika Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josipa Broza Tita. Predsjednik Tito ulazi u pratnji šefa protokola Ujedinjenih nacija. Sve delegacije, stojeći na nogama, postavljaju predsjednika Tita. Predsjednik Tito sedi sada u fotelji u kojoj svaki šef države očekuje da mu predsjednik Generalne skupštine da reč da bi se obratio ovom najvišem međunarodnom forumu. Predsjednik Generalne skupštine Carlos Sosa Rodriguez pozdravlja predsjednika Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josipa Broza Tita. Predsjednik Tito dobio je reč i prilazi govornici Generalne skupštine. Mr. President, ladies and gentlemen, čini mi osobito zadovoljstvo što se nalazim po drugi put pred ovim visokim forumom i što mi se pružila mogućnost da govorim sa tribine organizacije koja je stvorena sa teškim iskustvima najvećeg rata u istoriji, kao izraz duboke težnje ljudi i naroda da rat i silu zauvijek isključe iz međusobnih odnosa. Jugoslavija je jedan duži vremenski period bila uticajna i značajna zemlja, ekonomski, vojno i politički stabilna. Svojom politikom, na čijem čelu je bio Tito, ostvarila je brojne diplomatske podvige koji su donosili konkretne poslovne i političke benefite. Jugoslovenske firme dobijale su brojne poslove i u desetinama zemalja Evrope, Azije, Afrike. On je, kao što ste rekli, boravio 22 dana u Bugojnu. To je praktički bilo mjesec i pol dana prije nego što će otići u bolnicu u Ljubljanu iz koje, nažalost, nije živ izašao. Bilo bi jako loše, to su njegove doslovne riječi, kad bi ljudi poslije mene govorili kako je bilo sve dok je on bio, a kako njega nema, ništa ne valja. To bi bilo najgore. I šta smo onda uradili, šta to mi ostavili? Umro je drug Tito. To su večera saopštili Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije i predsjedništvo Socijalističke federativne republike Jugoslavije, radničkoj klasi, radnim ljudima i građanima, narodima i narodnostima Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Drugarice i drugovi, naša zemlja je izgubila najvećeg sina koga ikada imala. Naša revolucija je izgubila svog stratega koji je tako genijalno i vizionarski osvjetljavao njene puteve i nepogrešivo nas vodio njima. Taj trenutak sahrane, odnosno taj dan sahrane mog dede bio je za mene jedna kombinacija potpuno različitih emocija. Od tuge, tog potpunog i definitivnog i posljednjeg razdvajanja do ponosa što je ceo svet došao da se pokloni senima čoveka koji je na neki način sigurno zadužio taj svet. Da nije bilo tako, oni sigurno svi ne bi došli.
Ako je iko dijete ovog stoljeća, našeg nemirnog i uzavrelog 20. vijeka, onda je to Josip Broz Tito. Čovjeku se Tito može sviđati ili ne, nekima se ne sviđa. Čovjeku se 20. stoljeće može sviđati ili ne, nekima se ne sviđa, ali oni idu zajedno, taj je čovjek i stoljeće. Buduća pokoljenja sjećat će se Tita kao jednog od najvećih vođa pokreta otpora u historiji. Tužan sam. Mislim da od mene nema tužnijeg Jugoslovena. Znam, svi tugujemo. Ali ja, bar mi se čini, teže i bolnije sve ovo podnosim, jer je najljepši dan u mom životu onaj kada sam bio Titov gost. Koliko sam tada blistao od sreće, toliko sam sada tužan, prosto malaksao. Tito je borac koji je, uprkos najtežim okolnostima, iznio pobjedu. Tito je legendarni junak. Titova odluka da se bori protiv nacista prekretnica je u povijesti Drugog svjetskog rata. Kad god prođem ulicom sa tvojim imenom, pomislim na onu pesmu. Već je godinama ne pevam. Tito je najveći sin naših naroda. Takav se čovjek više nikad neće roditi. To je bio persona, to je bio vladar. Živjeli smo životom normalnih ljudi. U momentu kad se ovdje rušio komunizam, bilo je neki zamjerki na taj sistem i tako dalje, ali su nacionalisti to toliko preuveličali, sve srušili, tako da znači, taj period sad izgleda ko san, izgleda ko Švedska, ko Norveška, neuporedivo, znači on je jedan bio u sve svoje mane, bio jedan svjetski igrač, bio laf, bio neko koga, ja bi ga sad iz groba digao. Da nam je Bog dao najpriješnji sistem, bolje bi nam bilo nego ovo sad. Na barikadama su opet zastave, sve ide ko na praznike i decu izvode s jutarnje. Ja recimo nisam nikad bio član ni ondašnjih organizacija, partija, ni današnjih, ali sam uvijek simpatisao tog čovjeka, odnosno ono njegovo djelo. Pogotovo prava koja je ovaj narod iz Bosne i Hercegovine dobio zahvaljujući na kraju krajeva njemu i njegovoj politici. Kao da smo uz tu priču izmišljeni, vremena su nezgodna. Kad se spomene njegovo ime, apsolutno samo negativni predznaci. Od Tuđmana nadalje, ove propalice Zagrebačke i Hrvatske, koje su pokrali svu lovu, oni su uništili Hrvatsku u roku od 10 godina, koliko ih nije ni Huni, ni Tatari, ni Avari, ni kugar, kolera, niti poplave i potres. Što se tiče radničke klase i tako dalje, tu mi je visoko mišljenje. A što se tiče intelektualaca, tu mi je slabije. Zbog njega su mnogi Hrvati izgubili glave. Oslobodio je narode, to je neosporna činjenica. Valjda vele da je bio dobar, neko veli da nije, neko veli da jes, ali većine su živjeli srećno valjda. U svakom slučaju bolje vreme nego danas što je. Mislim, imali su mnogo više i mogućnosti i svega. Mislim da je to čovjek kakav se više neće pojaviti na ovim prostorima, ne samo kod nas, nego uopšte u svijetu. Mislim da je to bilo jedno divno vreme, vreme koje je meni ostalo u lepom sjećanju. Inače sam imao sreću da lično znam druga Tita. Svuda u svijetu sam mogao da radim i radio sam, ali ispred naših firmi koje su bile poslovne svuda u svijetu i putovali smo bez ikakve belog Schengena, odnosno nas pasoš je bio najvredniji i najviše su krali naš pasoš i prodavali. Pa što da mislim, sve najbolje, ne znam, stvarno sve najbolje. Svi njega hoće da kopiraju njegov sistem, ali ne dolazi, nema, ne može se i zato je nastalo sve ovako, sve je propalo. Komandante, ostaće u knjigama i priča o nama, Balkan krajem jednog veka. Svako pleme crta granicu, svi bi hteli svoju